imesija. Franza za Atwoli. Secretary General. Wa chama cha wafanyikazi. Workers. You see, Modosi ogwezi na Museveni matitikari to ni kumoni ni wakwa. Museveni giyo to go 86. I think probably Atwoli might be a court to Secretary General for as long as I can remember myself. Nadi modo monini. Totio yogi. Yene je Atwoli atakorete. Nakora. Nakora. Akora tu kono. Nituonete Atwoli Secretary wako tu. Yes. Akiadia gucemwo ni mbui. Yes. Na kinyo muthi. Na natiko turagucenjagia gucenjagia. Na tiri mundu la ikara muno. Ikaraga. No go the Central Organization of Trade Unions. Haha iguru ni maregire piu gucenjia. Nio kotu. Akora tu how long muthoni? Kuma 201. We titena tene. Tibere. Iagadi. Aga makiri akiri. Oh, the people before him. Taru aya amule ire. Mugala ri. Not Joseph Mugala dana muigua. But dakiri tatu. No kuma 201 no ale miaka this silver jubilee. Na ka 25 ake. We si ona Mugala wa kuori. Atui ni oneka. You are still the face. Yes. No muthi anga ni akwiritwo ndakaria muno. Ni ageria ukuhihia miario. Yes. Wekiria kana ke event ya ona atari yake. Largely so to no ko na program yothe. Na kwa yake ni ruragia. Ni ale kwaya. Umuthi ngwicira riu mwena wa state ni ukugeretie kumanage. Na akiaria maundu mothe munene arigo aguka kwaria ki. Tondu Atwoli no agotanuke ona maria umane na najua utakuja kusema kuhusu barabara yetu hii. No ririkane ha last year hindi ya Leba day last year twaugire atiriri. Yes. Kotu ya Kenya mathie benchmarking Tanzania. Na nigugeretie kurora just before tuigire studio. Yes. Nigugeretie kurora igongona ria Leba day Tanzania na igongona ria Leba day kuria Uganda. Yes. And kwaria ma Tanzania is in terms of Leba celebrations. You could see the Leba. Yes, you could see ni igongona ria Leba. On even on ario ria mararia. Devoid of the politics and all. Well, it was not very far from a political rally. Well, you see, we are living in very political times. Even the Secretary General himself went on to bootlick a lot. No, a lot. Ona ni endire guthomera andu akuga kimuria na niguo mahetwo ite thirikari ni mangia gu support thirikari. Unashangaza wangi. Mugo na mapeas. Kazi ile mpatie watu mapeas. Na CS. Na premises. Watu huko wanasema ati wanakuja kusema hapa wanta mshazi sana. Shazi. Miako ithangivirie rwatu tam. Akenia munene. Atwoli nake ri. Bakori yake ri. Ndagetikire hwe. Asa. Yes. Ndagihuta. Thaudu no marikara. Suliona vile niliwakimbishi. Suliona. Inaeta mwana ule age wa shenzi. Hapa kuna siku tulisimama hapa. Nikaambia watu wa Ruluya hawa, watu wa Mulembe. Nikaambia mbaya ni leader. Wa watu wa Mulembe ni Musalia. Mwako omusie. Ni Musalia. Mudavadi. Ndio kuri kana kwende mazo kaniririe baruya. Makiwa ni mathurima. Mona mundu yore maroga magira no. Ni Musalia. Ni Musalia. No, kamfanya chief cabinet secretary.
Atwoli has to go that direction. No riu koti ya Kenya they have a long way to go. No, they do. They do. Na tu amayerie mathie benchmark Tanzania. Yes. That one they need to. As you know, I don't know what is wrong to the secretary himself. Athia nginya Geneva agathie ku. Utikuru tathiaga. Utikuru tathiaga. Yes. No taru ngeririe kurora leadership ya kotu guku ri igongona ria guku ria Kenya ri. Ungirorire haria main dais haria anene maguikarite ri. Ukompare leadership ya kotu ya Kenya no coke urere kuria Tanzania urere nginya leadership nginya atongoria ria makwaragia igongona ria kuria ria atongoria aciama ciarutia wira Tanzania ri. There is a huge difference even in delivery and articulation and passion. Ona kiria manaririria. Guku Tero. Yero gama weki andu uguo. Yes. Ai karathi. Karathi ucio ngi ni mukimoe muno ikandu uguo wa nderitu. Thank you. Paris pa. Yes, utienda kumutigirira. Uguo. Yes. Uganda na kuo testimonials ni cio mauma na nyingi. Na guthoitha kwa Jesse. Usebe no mwaka Jesse thoithe. Usebe dia beigire ainirwo. Yes. Aikare thi. Jesse thoithe. Now you can do whatever you had. You can go now with your celebrations. The army has to be given as a space. No mauma ndoro-ini. Uganda ndoro ni. Muthuri ucio ne hura githuri ri. Gataka kwao ri. Agiona ngari yake igikinya ri yuma na ndoro. No, aya gwe kundu yo hagwo ceni. Kuria gani maingihirwo ni gataka. Ona gwake rugongo he bara ya ti. Wake. Kou nakuo ucio hagwo ceni. Kaba guku ningi. Kuria ni kumbwo ceni. Oh yes. Anyway, ari aruti othe a wira. The diligent hard workers that maruta wira na kio. Ukaria thithino yaku. Ciringi iria wonaga. Uronaga ya mugoma. Yaingira muhuko no gwika atia? No guciarana. No guciarana. Ngai arehe kio giaku. Ona uruti waku wa wira. We murimi we mwandiku we mwonjoria we mwarimu. Kazi yenyu isikue in vain. Wira ucio mundu arutaga. We munene kana we munini. Ucio niguo wakaga bururi. Oh yes. Unasukuma gurudumu la inchi. Let us build the nation. Itemiri yaku ri uruta ona kanini atia. Gurudumu la inchi ni ugaragaragia na Ngai akurathima. Happy Labor Day. Happy Labor Day 2026.